hematološke i biohemijske analize krvi, snimanje rentgen aparatima kao i ultrazvučni pregledi danas predstavljaju osnovu kvalitetnog pristupa dijagnostici zdravstvenih problema kućnih ljubimaca. Takođe, ove procedure predstavljaju i svojevrstan standard ozbiljnih veterinarskih ambulanti, a sve se više obavljaju i pregledi aparatima za endoskopiju. Endoskopija je jedan savremeni vid dijagnostike koji je našao široku primjenu kako u humanoj, tako i veterinarskoj medicini. Ova dijagnostika nam omogućava da bez sumnje utvrdimo promjene koje nastaju u određenom organskom sistemu. To je naročito značajno za takozvane luminozne organe, to su organe koji imaju svoj lumen, odnosno šupljinu, koji su ponekad teži za dijagnostiku pomoću ultrazvuka ili rentgena. Sam endoskop ima svoju cev ili bolje reći sondu, ona se završava sa kamerom i sa izvorom svetlosti i nju jednostavno uvodimo u deo koji želimo da ispitujemo. U veterinarskoj medicini to su najčešće sistem organa za varenje i to prednje partije, jednjak, želudac i početni deo tankog creva. Naravno, može da se vrši i skopija završnih delova creva ili skopija nekih drugih organskih sistema, recimo bronhoskopija, artroskopija i tako dalje. Pored kamere, endoskop ima i svoju radnu cev. Ta radna cev nam omogućava da uđemo biopserom i da uzimamo uzorke tkiva koje vidimo da su promenjeni. Isto tako možemo da izvlačimo i strana tela. Endoskop nam omogućava i da ubacujemo u vazduh, na taj način širimo luminozne organe. Isto tako možemo da ubacujemo ili izvlačimo tečnost, odnosno da vršimo sukciju tečnosti na mestu gde se nalazimo. Problemi gastrointestinalnog trakta su sve češći kod naših ljubimaca. Iako postoje hrane namenjene upravo psima i mačkama, veliki broj vlasnika svojim ljubimcima daje potpuno neadekvatnu hranu koja izaziva ozbiljne smetnje u želucu. Tada je neophodno obaviti endoskopski pregled. Za samo vršenje endoskopije neophodno je da je pacijent na neki način pripremljen. To se postiže određenim režimom dijete kako bi sam digestivni trakt bio prazan, kako bi mogli lakše da vizualizujemo neke promjene koje tu nastaju. Pored toga neophodno je da miruje, što se postiže uvođenjem u opštu inhalacionu anesteziju. Stavljamo otvarač za usta i krećemo sa radom. Ono što najčešće tražimo to su znaci zapaljenja, znači crvenilo, iritacija, krvarenje, prisustvo eventualno tumora nekog stranog tela, uključujući i parazite. Što se tiče razloga, odnosno indikacija zbog kojih vršimo samu endoskopiju, tu spada nemogućnost gutanja ili otežano gutanje, zatim konstantna neka mučnina ili povraćanje, konstantna nadutost, često povraćanje, krv u stolici, neki uporni prolivi, a vrlo često i abnormalni sumnjivi rentgenski ili ultrazvučni nalazi. Jedna od značajnih prednosti endoskopa je svakako što možemo na jedan potpuno neinvazivan način da priđemo određenom stranom telu i da ga zajedno sa endoskopom uklonimo, što znači da nije potrebno izvršiti hirurški rez i na taj način doći do takvog predmeta. Također, prilikom svake endoskopije bitno je da uzmemo i određene uzorke tkiva. Ponekad čak i kad ne vidimo neku direktnu promjenu, vrlo je dobro uzeti sa određenih mjesta uzorke tkiva i eventualno patohistološkom analizom da utvrdimo o čemu se radi. Dakle, ova vrsta pregleda svojim višestrukim pogodnostima sve više postaje standardna procedura i u veterinarskoj medicini. Pored direktnog uvida u stanje svih partija gastrointestinalnog trakta ljubimca, veterinari su u stanju da putem patohistološke analize utvrde i uzroke problema kao i najefikasniju terapiju koja treba da ublaži ili potpuno ukloni nastale tegobe. U svakom slučaju, ukoliko dobijete savete da se vaš ljubimac podvrgne ovom pregledu, nemojte se čuditi jer rezultati mogu biti veoma značajni za zdravlje vašeg prijatelja.